Ćao ljudi, danas ćemo pokazati kako da rešite problem sa updateom na Windowsu. Ako imate problem i Windows neće da se updateuje ili čak nemate željenu verziju Windowsa, to jest poslednju, i stvara vam probleme tokom neke igre ili tokom nekog programa koje koristite, sad ćemo pokazati kako da prvo proverite koju verziju imate Windowsa, a kada budete proverili verziju Windowsa, onda ćemo pokazati kako da updateujete Windows. Znači, najlakše je proveriti ovako, idete run i idete verzija Windowsa. WinVer skraćeno, ovdje ćemo izbaciti verziju 21H1, to je posljednja verzija u 2021. u maju. Znači, ako nemate ovu verziju Windowsa 10, nemate posljednju verziju i treba da updateujete. Znači ovako, link ću vam ostaviti u opisu, znači jednostavno otvorite link koji vam ostavim, kliknite na Update Now, on će vam updateovati i instalirati, restartujete kompjuter i to je sve, znači bit će vam posljednja verzija Windowsa. Ako ste imali problem sa updateom, ako je samo vrteo, nije želeo ništa da vam updateuje ili pokaže bilo šta, uradite ovo i rešit će vam taj problem. Ako sam nekom pomogao, neka ostavi like. Pozdrav.